Hi there friends, Salam Doston. Welcome back to Learning Tajik with Achilovs. My name is Hussein and behind the camera is my brother Hassan. So this is week 41 and our first word is ticket, чипта, чипта, чипта. And people also say билет, which is from Russian, билет. So the sentence, how much does the ticket cost? Чипта чампуласт, чипта чампуласт. And you can also add нархи чипта чампуласт. But it's optional, you can just say чипта чампуласт. In the capital, in Dushanbe, also in the south, you might hear people saying chan sum instead of chan pul. So they both mean the same thing, chan sum and chan pul. They mean how much. Ticket counter, хазинаи чиптафурӯшӣ, хазинаи чиптафурӯшӣ, хазинаи чиптафурӯшӣ. And also people say kassa, which is from Russian. It's easier. The ticket office is open until 5 p.m. хазинаи чиптафурӯшӣ то соати 5 бегоҳ кор мекунад. хазинаи чиптафурӯшӣ то соати 5 бегоҳ кор мекунад. Price, нарх, нарх, нарх. We bought a house at a good price. мо хонаро бо нархи хуб харидем. мо хонаро бо нархи хуб харидем. Bus stop, истгоҳи автобус, истгоҳи автобус, истгоҳи автобус. We need to find a bus stop. мо бояд истгоҳи автобусро ёбем. мо бояд истгоҳи автобусро ёбем. Bus line, хатсайри автобус, хатсайри автобус, хатсайри автобус. This bus line goes to the airport. ин хатсайри автобус ба фурудгоҳ меравад. ин хатсайри автобус ба фурудгоҳ меравад. And people also say linia, which is from Russian, linia, which means the line. And when they ask like which bus line goes to the airport, sometimes people say кадом автобус ба фурудгоҳ меравад. кадом автобус ба фурудгоҳ меравад. One way, яктарафа or ба як тараф. Яктарафа, яктарафа or ба як тараф. Depending on the sentence, you might use яктарафа or ба як тараф. So the sentence, the one-way ticket cost me 25 somoni. 25 somoni is about $2.5. In Tajik, чиптаи яктарафа ба ман 25 сомонӣ арзиш дошт. чиптаи яктарафа ба ман 25 сомонӣ арзиш дошт. We have a video about the Tajik currency, so if you want to learn more about that, we have a video about it, so you can find a link to that video in the description box. Round trip, рафтуомад, рафтуомад. Рафтан means to go and омадан is to come. рафтуомад. Alright, it takes them 8 hours to make a round trip. барои рафту омади онҳо 8 соат вақт лозим аст. барои рафту омади онҳо 8 соат вақт лозим аст. And you might hear people saying without vaqt, just барои рафту омади онҳо 8 соат лозим аст. It's also fine. Fare, роҳкиро, роҳкиро, роҳкиро. And some people say роҳпулӣ, роҳпулӣ, but роҳкиро is more common. Okay, the sentence. The fare was 5 somoni. нархи роҳкиро 5 somoni буд. нархи роҳкиро 5 somoni буд. You can just say роҳкиро 5 somoni буд without нархи. Роҳкиро doesn't sound natural to me because in the north we say раҳкиро instead of ро, so we pronounce it with a, раҳкиро. Driver, ронанда, ронанда, ронанда. So we told the taxi driver to take us to the library. мо ба ронандаи такси гуфтем ки моро ба китобхона барад. мо ба ронандаи такси гуфтем ки моро ба китобхона барад. Flight, парвоз, парвоз, парвоз. And people also say рейс, рейс, and reis is from Russian. So the sentence,
The flight from Khujand to Dushanbe takes about 45 minutes. парвоз аз Хуҷанд ба Душанбе тақрибан 45 дақиқа давом медиҳад. One more time. парвоз аз Хуҷанд ба Душанбе тақрибан 45 дақиқа давом медиҳад. Alright, that's been it. Thank you very much for watching and hope to see you guys in the next video. Khair.